akusho ukuthi wonke umuntu utawubhadala lo 8,900 lesimshido. Lamanye ama-plants are exempt from those costs. Lena nje ngayibuka ukuthi kungenteka ukhaze ukuthi linani layo noma le size yayo akusiyo isize lenkulu, so kufuna kusaqale aye ku regulator, and then nangabe a connector ku grid ukhona nathi lesitawufuna ukuthi a comply kuko, not ngekwekuthi ubhadaliswa imali, kuthi angisisiyati ukuthi ufuna abe quality letside gesi wala kangwane, lokumsida nje ukuthi unanaku kufanele le plant yakho kuze kuthi naye ingamshiseli le tintfo takhe. Nana iproject ekuphehla gesi la ngivile ngandlebenye nakuma social media bengilanzelela indzaba yekuphehlela gesi kanye nalokufunwa mhlawumbe nguregulator kanye nabaka EEC kude kuthi uma ngabe uphehlela gesi kube yintfo lephephile futhi nelehambisana ngokwemthetho kwaletibukete taka energy. So mina lana ngitiphehlela lo gesi ngisebenzisa emanti, lokusho ukuthi vele noma kanjani ngifuna ukuthi ngigcine ngibonene nabaka regulator kanye nabaka environmental authority. Namuhla nginetivakashi la kule power station yami. Usuke lijaha lebesifundza nalo eChristian University Meluswa kaMavuso la. Wathatha labanye bafana noma ke intsha yangasendzaweni lelahlala ngakhona beta la. So laba kwenda konyalo badlala naya igame lapha iPlayStation. Bengine sifiso vele sekuthi sengike ngihoste something to put the system into display. Loku kakhulu bengitargethe ukuthi vele kude labantu labasha, that's why ngiyentele mfoko kwaba igame like. Sibona batawusomeka bathe sebabone na ukuthi mhlawumbe nginenkolelo ukuthi umuntu ufunza ngekubona kakhulu. And futhi afunza abe adlale ngoba abantu abasha bayathanda ukuthi bathi liberties. Sithi yini kodwa ni edutainment. Yes. So is lokunye futhi kuyangisita le nana njana le hosting lena ngoba ngiyakhona kubona ukuthi le power le producer lana ingakanani and futhi iclean yini. Kwatise ukuthi basemagesini bashito ukuthi ufuna ukuthi lo gesi wakho kube ngigesi lohlobile lo inline nema standards elive. Malami ngimelusi ngicamka lethu le Oshoki ngenza bayele ngibona ke dokotela aloko asola aqhubeka isebenda aloko ayiposta ke elinkundleni yokuxhumana lokhu sekaze ahostana i-event lekhona sengithina mase ngifane namajaha lamancane ngalana etate ubona na umsebenzi lomuhle nalo creative lo wendiwa ngejaha lendokotela lengilathi ekusuke Christian vele ke ngifunze nalo nje cishe inkumbi yetindlela lebelidenda bengihamba nalo sekuthi lokhu bengisolo ngubona lathi incingweni sengithina namhla sengifane namajaha etate ubuka nawo wathi kuvula umcondo ngabone lekuphehla kwagesi kuzate wathi ukuthi letinye timvo letendekako akusikona timvo letikhashana etimatima. Lokuye nje lenguboni yangadokotela ukuthi info la yendako nakayenda ijaha letimiselako 2 akendi info ngoba yendiwa bani but wenda info ngoba angilemfo. Loku inspireshile nje kakhulu kwanami ukuthi kule ngikwendako angendi info ngoba ngibona abantu bane ayenda iphumelela but angiyende ngoba vele ilakimi kuze ukuthi noma kunekufeyila ngidawukhona phindze ngibuyele emuva futhi ngikuphinze. But nangibone umphakwenza ukuthi athi ngafeyila ngidabatele resilience yalento because vele ayikatalwa ngimi. Yinvo nje lengihogele emoyeni. Maqinisweni bengide letinombolo kahle kulandzela ukuthi multimeter yami yangilahlekele. Bengide letinombolo tek-ascertain ukuthi ngabe vele power le yakheka ko la ingakanani. So ngitsithe asengite neload. Ngiqale ngetani grind, engigrinder ngayifaka ya rana up to max. Ngathi okay, bonakala ngazuthi khona lokho khona la. Ngathi asengilanze something le heavy. Nasa stove sing 2 kilowatts. Ngeta ngasplaka la. Sashisa.
So ngathi ke namuhla lokhu ke ngitawu hosta lena event asengite nje vele sengitopheka. So solo ngabe kusukela ekseni ke lamabhokisi lawa but sekavuthile nya. So ngilokunye lokutshengisa ukuthi le power it's more than enough for le timvo leti. Sokuthi safuna ukuthi ngiteste ngatimvo more. Tobona ukuthi hayi no igcina la. Lokunye lengufisile ukuthi ngibuye lesikolweni ngiyofunda. Ngadropa out e-tertiary e-Christian Medical Christian University. Bengenda ngaqale ngenti medical laboratory science. Ngabe sengiyashintsha ngenti computer science. So kwaba khona sifundo lengisifeyilako. Imali yangasa balance ngoba bekufuna ukuthi ngibhadale lo mnyaka after sengishintshile ngale. Mina bengathanda ukuthi sengibuyele eclassini ngiyofunda. Kwathi sekuthi imfundo ingisona sikhiya sako wonke ngoba nje naloku lengikwendako lokhu ngakufunda e-high school. So kangakanani ke sengithole i-education level le higher ngase tertiary maybe ukhulu kakhulu lengakwenza. Ngoba angigcini la kuloku mechanical kanje. Ngiphinze ngende nabo ma software development. Ngiphinze ngende nako lokuthiwa boma microcontroller programming. Usebenzisa boma microcontroller boards njengabo ESP32 noma ke bo Arduino. Ngande lawo ma project lawo. Lana nje nakutofuna ngi-implement a security feature etosebenzisa i-proximity sensor nalenye board lekuthiwa ESP8266 ne-GSM module tofaka i-SIM card. So mangabe kune proximity leseyi-breached la I will receive i-call noma i-SMS ecingweni lami. Then ngizobe sengakhona to attend ngoba kwanyalo vele security kusede. Bingelela nganza kwethu secela moqala ungena kuleli khasi lethu wenza ubulungiswa cofa subscribe button nganza kwethu ke sishayelwe ihlombe isenzo sensizwa ekhiqiza ugesi ugesi ke ophehlwa ngamanzi ke nganza kwethu ke uyakwazi ukuthi uxhume ama grinder uxhume ama-TV, PlayStation, everything nje uthanda ukuyixhuma kusho ukuthi ke nje lo gesi unamandla amaningi. So yena ukuthi ke usafuna ukuxhuma nje izinto lokho connector until azabona ukuthi lo gesi wakhe unamandla mangakanani. Ngane zakwethu ke lento ke endlini eminyama ngisho ngathiwa umswati, umvenda noma umzulu noma umpedi noma yini. Isenzo ke leso ngasishayela kakhulu ihlombe ukuzikhiqizela ugesi electricity from water. Mina ke nawo nganza ukuthi bengathanda hlangana ku-comment section sizuvula ukuthi uthini ngalolu daba ngakhohlwa ukucofa subscribe button danko. Sikuphathele ezishisayo hlala nomgosi kusukela Monday kuya ku Sunday. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu.